Nyuma yo kwiguraho ensharo zo mu Gerogu, Bernard Arnaitwe Commissioner wa Natural Resources and Environment ayihanangiriza abataka okwerinda okutahirira ebisharara. Mugwira izuba twabantu tongoza tementenda aha bishara bya nchwera weterandi mu bitereko na akagamba abantu barugomba bisharara ebizibwe bikuruga mu kusise bisharara bingi nimbereberaho frauds zija amajuga agenda abantu bafwa. Karije Benoni or chairman LC5 habwa Mtoma ashomeise abantu ekubine kukora baza kuba abantu bo mugasho. Ebyo bintu mukaga okuba owo mugasho okabo kitinisa okaje kigendererwa okatina ruhanga okashomesa abana ni wowe ko kashomba then okabo mukozi ebyo wabikora mu Uganda omu uraza kuraba muji ora nago mukono. Ebyo bikiriyaho abataka bamanyisibwa ko gavumenti eine enteekateeka ey'okutandika project y'amashanyarazi omu kicweka kyabo. Sima ni Ministry ya Natural Resources okureba ngu etwerize okubasa kurinda omugera gwitu ogutwinira omugasho omuribyo misho kandi sima bebembeze bona abakwatanisa nitwe na nabebe abataka bicweka eki abikirize project eji okoze omwanya ogu okubaza kubitubera omugasho. Semererwa munonga okureba ngo bujya kutongoreza mu cweka cyanje ukugezitira amizi gitu uratekateka ntamizaga gamara kugaruka mu biteka bajya kutubera agomugasho. Ndasima ministreji ahabwo kutuletera umuranga murungi entunguka nkaha cyaro. Gashakwa Olivia Nasasira Umurumtomo. Nyuma yo kurabaho emyaka nshaje n'etano hejuru y'amani hegwiro muri United Arab Emirates ekiresereho mu ijurizo n'ingashi omwegemure oguteganise ebyentambara hamwe na business z'abantu.